Neven Krnojelac i Draža Vuković, 18-godišnjaci iz Tjentišta kod Foče, prošle zime su iz kanjona Sutjeske spasli 16 zavejanih putnika i time zaista zaslužili nagradu Večernjih novosti za najplemenitiji podvig godine. Na -15 stepeni uspjeli su da se probiju kroz visoke snježne nanose i izvuku ljude koji su bili zarobljeni između dvije lavine na putu Gacko-Tjentište. Javili su iz Foče iz spasilačkog kluba Wolf i mi smo, ja sam nazvao svog druga Dražu i krenuli smo 2 sata poslije ponoći. Visina snijega je bila 1,40 cm. Pješačili smo 5 km, u jednom pravcu smo pješačili u trajanju od 3,5 sata. Bilo je teško, mada nismo imali straha jer kad smo rekli u kakvoj su situaciji nismo mislili na nikakav strah. Mi smo naišli na tragove vukova, ali nismo ništa na njike obazirali jer u takvoj smo situaciji bili da ni na šta ne mislimo. Samo na ljude gdje su bili zatrpani. Promrzle putnike okrijepili su hranom i ugrijali rakijom, a onda ih odveli svojim kućama. Prijateljstva traju i danas. Oni su iz Bačke Palanke, a ovi su drugi iz Herceg Novog, neki su odavde iz Banja Luke, iz Republike Srpske. I čujete se s njima? Čujemo se sa njima i postali smo prijatelji. U spasilačkom klubu Wolf ponosni su na svoje članove i njihovu nagradu. Za nas je to velika čast, ne samo za nas, nego nadam se za cijeli grad. Tom akcijom što su oni uradili, spašavanje tih 16 ljudi, napravili su jedno veliko viteško djelo. Dvojica neustrašivih momaka kažu da će im svečani prijem u Skupštini Beograda, kome je prisustvovao i patrijarh srpski Irinej, zauvijek ostati u sjećanju. I dalje će biti volonteri u spasilačkom klubu spremni da priskoče u pomoć kada god zatreba.